Il-ħadd ġiet imniegħda s-sede tal-Fondazzjoni Falcone f'Malta, sede diplomatika u kulturali li tinsab fis-Siġġiewi u li tfakkar il-vittmi kollha tal-kriminalità organizzata fosthom il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-President tal-Fondazzjoni, il-Professur Maria Falcone, li oħt il-Maġistrat Giovanni Falcone li nqatel mill-mafja ta' Cosa Nostra fit-23 ta' Mejju tal-1992. Preżenti wkoll diversi personalitajiet fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek. Permezz ta' din is-sede f'Malta fondazzjoni se tkun aċċessibbli għall komunità internazzjonali u għaż-żgħażagħ permezz ta' inizjattivi kulturali, soċjali u popolari blan li tkun parti integrali mill-proċess ta' riforma bl-appoġġ tas-soċjetà u tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt din is-serata, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waslet appell b'saħħtu favur politika nadifa. Dan fil-waqt li insistiet fuq il-tieġa li rakkomandazzjonijiet li nħarġu mill-inkjesta dwar it-tijiet ta' Daphne Caruana Galizia jiġu implementati. Politics and the corridors of power particularly have to be clean of all traces of exercise of power, devoid of the basic tenet of the common good and responsibility therefore. If structures to safeguard this are lacking, legislators, the representatives of the people, particularly those democratically entrusted with representation by universal suffrage, are duty-bound to foster and incorporate regulations in the statute books to safeguard these standards of good governance. U kien hawnhekk fejn appellat biex il-ftuħ ta' din is-sede ma tkun sempliċiment ċerimonja. I sincerely hope that the opening of the office of the Falcone Foundation in Malta will provide added impetus for the nurturing in tomorrow's citizens of a deep consciousness of one basic, all-pervading entitlement, the right to a just society based on the implementation and constant exercise of democratic and humanistic standards. There is no shortcut to this. The road is arduous, never-ending, with no final destination. It is a constant struggle, requiring maintenance at every juncture. Spiteri de Bono fakret li qatt ma nistgħu nħallu l-imwiet ta' ġurnalisti għaddejjin qisu xejn mhu xejn iżda għandna niftakruhom u nkomplu fuq il-ħidma tagħhom fil-waqt li saħqet fuq l-importanza tal-libertà tal-kelma f'soċjetà demokratika. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Daphne Caruana Galizia, and all victims of organized crime deserve our commitment to keep their memory vibrant by working towards the enhancement of just principles for all. This is a more fitting commemoration of their ideals than the monument in bronze, marble or stone. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm fost l-oħrajn in-notar Robert Aquilina, ex-President tal-Repubblika, illi fakkar li jekk verament irridu naslu għal tibdil veru u l-ġustizzja ma nistgħu qatt ninsew dak li għaddejna minnu bħala pajjiż iżda rridu nitalmu mill-passat.